Nuus vanaand, Suid-Afrikaners moet hulself staal vir eisige weer oor die volgende paar dae. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Suid-Afrikaners moet hulle staal vir bitterkoue weer vanaf môreoggend, wanneer oggendtemperature van onder vriespunt in sekere dele voorspel word en die kook op sommige plekke nie 10 grade Celsius sal bereik nie. Die weerdiens voorspel koue, nat en winderige toestande met moontlike sneeuval tot die middel van die week vir al die provinsies behalwe Limpopo. Die Johannesburgse noodbestuursdienste is op hoë gereedheidsgrondslag vir enige noodgevalle wat mag voorkom weens die koue front. Our side is the City of Johannesburg Emergency Management Services. We remain on high alert together with our disaster management monitoring teams, monitoring all 7 regions of the city for any emergencies which might occur during this extremely cold temperatures. Met die eerste sneeu wat reeds in die Matroosbergreservaat in Ceres begin val het, is die Wes-Kaapse noodbestuursdienste ook op gereedheid vir enige gebeurlikheid. Thus far, no significant impacts have been reported to the Disaster Operations Centre, although the situation might change as the day progresses. The public is reminded to direct any requests for city services via the online platforms or customer call centre on 0860 103 089. Emergency incidents should be directed to the Public Emergency Communication Centre on 021 480 7700. Humanitaire organisasie Gift of the Givers is oorval met oproepe van verskeie informele nedersettings. Our teams have been on the ground to do assessments in Nomzamo, Lawandle, Khayelitsha, Dunoon, and our teams are currently on site in Lawandle to distribute blankets, warm clothing, sleeping mats and hot meals to the affected families. Intussen sê Eskom die kragstelsel is tans stabiel en beurtkrag is steeds onwaarskynlik, maar die kragvoorsiener het 'n beroep op die publiek gedoen om elektrisiteit verantwoordelik en spaarsamig te gebruik. Die Universiteit van die Witwatersrand het 2 nuwe borskankergene in swart vroue geïdentifiseer. Die ontdekking is 'n belangrike deurbraak in navorsing om te verstaan hoe borskanker in swart vroue ontwikkel. Die navorsers sê die gene is nog nie van tevore met die siekte verbind nie. En hulle sê 30% van borskankergevalle in die land word deur genetiese faktore veroorsaak. Die toename in kanker in swart gemeenskappe is kommerwekkend. Dit sluit onder meer baarmoeder, bors en prostaatkankers in. Beperkte toegang tot gesondheidsdienste, veral in afgeleë gebiede, lei tot 'n gebrek aan behandeling en bewustheid. Die 33-jarige Mentjie Main van Lebotwane in Noordwes was op universiteit toe sy in 2010 met borskanker gediagnoseer is. Sy beskryf die diagnose as een van die vreesaanjaendste oomblikke in haar lewe. I went to a government hospital whereby they were able to help me to remove the breast lump that I had on my left breast. The process is scary, yes, but you just have to be brave because you want to be helped and you want to survive. Die identifisering van die 2 nuwe kankergene gee hoop vir vroeë behandeling. Die studie is die eerste nog wat in vroue op die Afrika vasteland gedoen is. With using genetic data to be able to predict whether someone would be at higher risk of developing breast cancer would be very, very helpful. So we do this, so by doing a genome-wide association study, you identify a number of genetic mutations that could be linked to high risk of developing breast cancer. And by identifying these high-risk mutations, you'll be able to tell someone, okay, you're at a higher risk of developing breast cancer. You need to be doing screenings a lot more often and going for mammograms a lot more often than the average person. Die navorsers by Wit sê, hulle studie kan help om nuwe risikofaktore te identifiseer, wat kan help om vroeë behandeling ook in afgeleë gebiede te verseker.
'n polisiesersant is vir ondervraging ingeneem in verband met die verdwyning van die 19-jarige Kamogelo Baukudi van Bloemfontein. Die graad 11 leerling van die Martie Du Plessis skool is donderdag na bewering ontvoer deur 2 mans in polisie-uniforms. Die polisie sê die verdagte is gister in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn. Die soektog na Baukudi duur voort. Die IFP-president, Vereenkosini Hlabisa, het die lofrede gelewer by die begrafnis van sy LP, Ketamabala Petro Sitole, in Kandla, noord van KwaZulu-Natal. Sitole is verlede week by 'n hostel in Katlehong, Gauteng, doodgeskiet. Hy was die party se adjunk hoofsweep in die parlement en het in verskeie komitees gedien. Die IFP het sy leierskap en bydra tot die groei van die party in Gauteng geloof. In die VSA het president Donald Trump 2000 lede van die nasionale wag in Los Angeles ontplooi om gewelddadige betogings oor Amerika se streng immigrasiewetgewing onder beheer te probeer bring. Die onluste het sedert Vrydag uitgekring nadat die polisie met rubberkoels op sowat 100 betogers losgebrand het. Voertuie is aan die brand gesteek en winkels geplunder in protes teen toenemende klopjagte teen veral Meksikaanse immigrante. Volgens die gouverneur van Kalifornië, Gavin Newsom, is die ontplooiing van die nasionale wag 'n opruiende en onvanpaste stap wat tot verdere geweld kan lei. Daarmee groet ons tot môre, totsiens.